Abakapo mumeze neza se murashima Imana mwese nkuko nanjye nshima Imana ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye hose ndagusuje kandi ndakuramukije ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel uracyari inshuti yakadasohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. None se abakapo ubundi hari ikintu ngira ngo tuganireho gatoya twibukiranye gato. Actually muri rusange twese tugira amafaranga, twese n'impamvu umuntu wese uri kundeba wese hano afite ku mafaranga, kuko iyo internet uguze ufite uri kundeberaho, iyo telefone waguze uri gutuma ubasha kundeba, ikintu cyari cyo cyose ugifite kubera ko wigeze kugira amafaranga. Hari impamvu imwe rero ituma abantu bamwe babona amafaranga bakayagumana ndetse bakabasha kuyakorera bakabyazamo ayandi. Hakaba n'impamvu abamwe amafaranga aza tukabona arangana n'ibibazo dufite cyangwa se aranaruta ibibazo dufite ni byinshi kuyaruta, bikarangira ayo mafaranga tuyikuyeho. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko twese niba dushaka kugira ku mafaranga tugahorana amafaranga, nuko amafaranga dufite tubasha kuyabyaza andi amafaranga. Ikintu cyitwa agaciro k'ifaranga n'uburyo rishobora kubyara ikindi, nicyo ngira ngo tutangire twige muri iyi minsi. Ndimo ndatekereza no kubishyiraho YouTube channel yabyo kugira ngo umenye impamvu kugira amafaranga, kubaho buri gihe ufite amafaranga ari igisubizo cyiza cyane mu buzima kabisa. Ukeneye kuba witaba ngo please cyangwa se krame. Igikombe cy'isi cy'amaklub kigeze muri 1/8 kirangiza, amaze gukinwa imikino 48 mu minsi 13 ishize. Ewana makipe yararasana birangira ekipe ya Manchester City ari igaragaje imbaraga kurusha izindi kipe zose. Yakinye imikino 3 itsinda ibitego 13 ku bitego 2 byonyine yo yinjirwe. Iyi kipe irakomeye, yagaragaje imbaraga zikomeye cyane. Twavuga ko ari we mu opponent wa kanza abandi bose. Mu by'ukuri ekipe ya Manchester City imeze neza 5-5. Icyo ngushishikariza kuri uyu munsi wa none ndagira ngo nkwibutse yuko turacyafite World Cup special bonanza kabisa, ni bonus tuzahereza abakiriya bacu. Noneho hano kuri YouTube namwe twabazaniye akantu k'ubwenge. Nuko abanyamahirwe babiri bazatsinda inoti 2020. Murambaza muti abo banyamahirwe bazatoranwa bate, bazaba bakoze iki kugira ngo babashe kuba babonera izo cash? Gahunda uko nimeze, urajya muri comment section, urajya muri comment kabisa. Uzajuza buri munsi, urasabwa kuzajuza muri comment buri gihe, kuko umuntu uzaba commentinze kenshi yaragize like nyinshi, igitekerezo cyarakunzwe n'abantu benshi ni mu by'ukuri kandi agasanga yarabikoze, niwe tuzaha ibihembo. Urajya muri comments tubwire ni ihe kipe amahirwe gutwara igikombe cya special cya World Cup, hanyuma umgeni ndubona ushobora kuzaba top scorer. Mu top scorers bari hano ubahari kugeza kuri uyu munota dufite Jean-Marie Munsi, umusore w'ikipe ya Bayern Munich. Uyu musore kabisa afite ibitego 3 bla. Umusore witwa Angel Di Maria nawe n'umwe mu basore bafite ibitego 3 kugeza muri uyu munota. Abandi basore bagiye batandukanye, wegenda urebe umaze ngo ese ni bande bamaze gutsinda ibitego byinshi sofa. Noneho uhitiraho uvuga ati se ninde uhabwa amahirwe yo kuzaba afite ibitego byinshi muri rino rushanwa? Ibyo nibirangiza umbaze umbwire ni ihe kipe ubona aho amahirwe yo kuzatwara igikombe, andi niwe mukinnyi ubona ashobora kuzaba MVP cyangwa se umukinnyi w'irushanwa. Bazi ibyo ngibyo nubirangiza utegereze ko comment yawe irimo ibyo ngibyo, yani isharingwa n'abantu byibuze 5 ku munsi kabisa. Uzajya uza nejo bisubiremo, maze ubundi at the end of the day uzaba waragize comment like nyinshi, hanyuma kandi akaba yaranabikoze bya bibazo tubashije haruguru, uwo ngo waze gukana inoti 1000
2020. Igikombe cy'isi kizarangira ku itariki 13 bakubise challenge ku itariki 27. Birumvikana yuko kabisa ibintu bimeze neza, ni iminsi mike cyane kabisa, ni itariki 28 Sirto, ni iminsi n'ibyumweru bibiri byonyine kabisa ukaba ubashije kuba ukorera amafaranga. Dufite groupe zacu VIP, VVIP, collect score ku munsi wo kwa gatandatu, aba n'umunsi wo collect score brothers and sisters. Wana to joining kabisa, twandikiye kuri nimero na kuri screen yawe ni 079 44 48 6 kabiri, maze ubundi ibintu bibashe kuba bigenda neza 5 kuri 5. Twazamutse rero cyane, reka tuganire ku tumace tw'uyu munsi kabisa. Ntabwo tugiye guhera mu gikombe cy'isi, ariko ndagira ngo tubanze duhere kuri no match ya finale y'igikombe cy'Uburayi, European Championship kabisa, under 21 cyangwa se abategereje imyaka 21 bari ku munsi wa nyuma kabisa. Ni finale igiye guhuza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'ikipe y'igihugu y'Ubugermane cyangwa se German Mannschaft cyangwa se Mannschaft Junior kabisa, ikipe y'igihugu y'Abadage y'abana kabisa. So ahangaha ni agenda ni asigara nk'uko mbikumenyesheje no mukino wa nyuma. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza igeze ahangaha, nyamara yarakoze akazi gakomeye cyane kubera ko muri kimwe cya kabiri yaseze ikipe y'igihugu y'Ubuholande yitsinze ibitego 2-1. Hanyuma mu kimwe cya kane bari baseze ikipe y'igihugu y'Espanya cyangwa se Espagne bayitsinze ibitego 3-1. Urumva ko mu matsinda bari bakimye n'ikipe y'igihugu y'Ubugermane bari kumwe mu itsinda. Ubugermane bubasha kuba batsinda ibitego 2-1. Hanyuma muri bari banganyije kandi na Slovenia ubusa kubusa. Hanyuma bari bangatsinze Czechia ibitego 3-1. Mu gihe ikipe y'igihugu y'Ubugermane igeze ahanga kuri uyu mukino wa nyuma, yarabashije kuba isezera muri kimwe cya kabiri ekipe y'igihugu wana baseze ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bayirashe ibitego 3-0. Barashe ibitego ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ibitego 3-2 kabisa after extra time. Bari barashe Ubwongereza mu matsinda ibitego 2-1. Bari barashe Czechia ibitego 4-2. Bari banashe kandi Slovenia ibitego 3-0. Monami, uyu mukino ndaza kugusaba ikipe y'igihugu y'Ubudage kuza kuba ibona igitego, uretse kunaguza over ya 2.5 nayo nindi shwa diru yaba imeze neza 5 kuri 5. Reka tuzamuke ku isaha y'isa 12 z'i Kigali, samuye ku bihugu byo muri Equateur. Hanyuma bikaba ku isaha y'isa 11 ku masaha kabisa ya GMT kabisa. Ekipe ya Palmeiras yo mu gihugu cya Brazil iraza kuba ihangana n'ikipe ya Botafogo yo mu gihugu nacyo cya Brazil. Aya makipe asanzwe akomagurana imituku bivuze boha amakarita bavuze ubuhuha. Umukino wabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025 bari muri Brasilia Betano kabisa cyangwa se championa ya Brazil. Ekipe ya Palmeiras yanganyije na Botafogo ibitego 2-0. Hanyuma ku itariki 27 z'ukwa 11 2024 ekipe ya Botafogo yitsinda ikipe ya Palmeiras ibitego 3-1. Hanyuma muri Libertadores cyangwa se igikombe cya ni nka Champions League ya hariya ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, ekipe ya Palmeiras na Botafogo banganyije ibitego 2-2. Hanyuma Botafogo itsinda Palmeiras ibitego 2-1 ku itariki 15 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2024. Aya makipe ajya yicana cyane. Ndaza kugusaba kugura amakarita ari ahantu uribone muri bet power cyangwa se indi ball ukoresha handitse bookings. Ayo ngayo aba ari amakarita y'imihondo. So ndakugura gusaba kugura over ya 2.5. Tuve kuri iyo match tuzamuke kuri match ya Benfica n'ikipe ya Chelsea. Ni match iri muze kuba izamuka ku isaha y'isa 4 z'i Kigali. Iyi match ikintu twayivugaho ntago ari ibintu byinshi. Mu mikino iteruka guhuza Chelsea na Benfica, ekipe ya Chelsea yatsinze imikino 3 banganya ubusa batsindwa ubusa. Urumva ko hano emwe yabashindi cyakose iyi Benfica Angel Di Maria yankanzemo. So niyo mpamvu ndibuze kugusaba both team to score yes cyangwa se ama ekipe yombi kwari buze kuba yinjizanya. Monami 0794447863 ni nimero guhindura ubuzima. Twandikire kuri iyo nimero none aho tubaze n'iki gisabwa kugira ngo tujye muri groupe ya VIP cyangwa se VVIP. Ni iki gisabwa kugira ngo ubone collect score ko twageze muri weekend ku munsi cyane wo kwa gatandatu.
6 ni iki gisabwa kugira ngo nawe uze kubibona collect score nk'abandi 5/5. Abundi bisigaye byaba ari amahane. Reka dusubire ku munsi w'ejo. Imana barinde, ndabakunda ko namwe mwahisemo kunkunda. Ciao ciao.